me ne Mariam ba me ba ne din na me de koye eti sa akola ne de no kure me sa de na to me ho eti me pakola na sem me de akola din na koye Akoma FM ka cha me say oh madam sase mo ese bi dia to na me na ka no kula me ba ka dia ka cha me say Mama mfa akola ni din enkonkoye na emom me mfa wonu ni din nye na enkoye wonu mele no emma ni nyina edia enam si yo mate waka sa apenam si yo mate ena nyame adom a efri man dey ko no meko mumu sa asem koye krata no e wa na mfa phone na mfra ma me say me na me beto ma de mejai adentina jai mejai me so yiri ni mele nti odi Dabi tio ana aya na wa pam me no na ka bete hene ti sanka de me ba so dia sabe ka fra me ba dia anya ye kura me ho asere me no me ko fi obema bibia di wo meti aba ofia ma bibia di meri wo da ya ka sam second why me ba jo asem na America no second why to so ana me no mi enu ye ese sa na tie dia obi ama ya asase lady obi ama ya asase ni pa kwa ma ya asase no ka che ese sa na tie dia ye tu asase ne so nsa 5 billion e kwa na ka che say Mariam sisi a me ho che me ho scanso eti sa na tie dia Akoma FM meje ade ama me ba ya me ba me no Dabi me pa cha say adan na bibia wo ba na wo yi wo yi asinche Dabi o tie die ntrama me yi me yi na sinche say kwa ba na kokwa ira ama because wa jam in prebes o ntimi me ye bibia enya me yire na me ya ma me ya ma me ba no ya no obekọ no mabiem no wafa na sisi no apam me na ono aduane ma oni meli ko no aduane ma ni aduane ma no wo se ne ma woni ne da ni nyina wo ye oye ni nyina wo ye ni nyina na dia ne se me ba wo ho no kra bo se me mfa na asase ni sika emma enkonko ye krata ne ma wo ma enyina na dai no papa eko wo mo so papa eko no so no wo ma wa ton fie eko na se opo bi apene one na ye mo enyina na so me die nya yi a me nya dai me ko po bi die madam na se woni ni ma sisi me pa cho wo betim de me ba no edi ade ma ba court se me hwe me ba but onu ne ba de die wo timi fa me e ma court me ka tro en yesa na no mele no me no say Debbie, asama aka no how dem ntia say because sister sisi abeti wonu am ti wonu yi sisi a me ba no pa ya no ho no yes ma anhwe no a wo betim de raba enso ono ne ba se ma anhwe no a wo timi fa me ma okay enti me ba Meli na mi bisa say empredodo say na wo jai no on say ehun no me ba Debbie to bo ma mi bisa no di ntia ehun bo no say want to me for within young krata ne say what I gani jana do nti wo do asase won krata na se meli kwa na me wo kwa akodi na de me ma kwa nkwase aduma enti me bi sase di nti na kakra bi ma pa ke me niema Akoma FM betena honom no fisa be ma ba ko ne ya me sam betena ase boya wo say obi e ma me ba bi te o ma me ba bi na me te ena wo be ma no so firi ba bi baaye wo so woni ba bi te ena wa be ka me ho wo fie ho na efie be mu efie na me metim no wo fie ho efie a wo tim no enti na ne ye wan fa yanko amfa wo anko no ni fie bado no be jane wo wo no ni fie ankra ya be dia ye be ba ho say ya wo dia anya wo na de ma wo ye de ma me na mete ho dada na wo baaye na wo betena ho bie enti se menyam ya no me ya sa adwo no ya sa na me say me nware biom ena ja o ko ne baby ena o ya na djuma utwa ayoyo ni wie ma twa wie ma mi twa kakra no ma twa wie ona de condemn me mama fo kwa fo mo ko hwe condemn nu afu ani mu nyina ayoyo no so no say no ha de madam busa ko she ena say no ye sa de no ena ma pa cha ma pa cha sem ni nwiasa ena wo bona adua no tugu ye na wo cha tugu ye ena wo ya wo mo me bedua bua wo ne menyense ni nyina wo ma mpa aba ma ja wo na chi ni nyina wo na bedua bua wo
wi amono ai wo tu free baby ana ne dabi say me metem baby dada nto onu na tu koye onu na tu koye ne baby na me metem na me ma pam wo me se me ngware bio na wo koye na wo pam me wo wa bio bia so onu na tu so nti anya na koye nti na me badua bo awo wo wi amono cup mu kura wan fa amba se bia ukuta me ba yensa nti debi ya ras watakura no ma fa ho anya masam enti wakise ma jana mpra dodo a wo boa we ka ho mienu we no ka ho mienu ai fisa wo mo ka cha wona wana da fa ne be ka ye na me sa ti ase ne tena ye no na afi den to ho no do so wo ba fi oba to me ho tutu ni ba o tutu nti na wo kunu penimfu aja me do nyankopon me ntwa ntro wa nyame animu da wo to me ho adanu me di ezika ko hia ma me bia ma no ena wo sizi me phone se me dwaman ya me ko bonti ena me se wo yiri bia to no ho se wo ye dwaman fo no waja no me di nyame anifo anim se me menya dwaman fo kam ye dwaman fo aka ma mbefa fi se oba ye dwaman fo no won befa wo na wo mbe tena ne so entete no se Akoma efe se ehun adanse ekoso no won so be Jesu na so no didi atrafoforo esan se ye dro tatahwe a onyankopon ne ha baba ne haban a odi ama yensi ye nidua na ba fa haban ne sa yade no Dr. Ernest wankwati haban na anya bibia e haban na na odi aye se dre ne nyame anim ni se unya sa Ernest ointment yi a ma komisi dwuma ebedi ama wono de wankasa me se ehun asida emfiri wonu mu da bi abedam bia na no bi friend Dr. Ernest na adanse wodi of phone so me sima ko ye bebo ofidie so amama fati ye bebo na mama phone number me tie phone sa e 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 01 yeah Dr. Ernest numbers no na the tiene say Ernest ointment eyenku enku kitwa na me se otoba ko a wonyusu nwie e na wahya se wodi ho adanse kitwa bi o na so wonyusu nwie na ho adanse ahya se eba eyenku a ye de ko etia yare ba honam ani se ye nsa se ye kro se ye pimpos bibia se honam nani bia no edura ye tatahwe betimi akon atia no na ahye no afiri honam nani ama honam no ade ne ho any Ernest ointment na de atia se odi kum eye ekuro anasa odi tu yare afiri honam nani no sa enkukuro ya se honam nani ma honam nani toso kama se uyusu Ernest ointment a utuntum edan ho adi ama de ohu se tuntum papa pa ani ebibrem tuntum tuntum aya enibo tuntum aya yento je se Ernest ointment be mo nya se tuntum no uye kokko nso e makokko nani da ho kokko ni yine ho ye hu se sister okoi ni kala efe utim se okokko kan so no oba so chi pa na ekoi Ernest ointment yenku a uyusu a me se ba ko pa na ba yusu na be kire wo se enku a uyusu bi agya to ho na fa Ernest ointment yenku prakope wona ya yusu bi da edi ho adanse ma me no se wono de oto enku ni din se Shadrach Mesak eni Abednego esa de enku na ya ma no nti o se onsuo gu ne ho ankanka se bi ono akura okosa nsuo na ebi ode koye na ade na bi agu ne ho anase nsuo to na ahwe no wo se obetin ho saa na ne ho nyina agu apo wa try nku bia ne samana bia ene aduro bia onim bia enso enkosi hwe wobi na ka se ma me na unyusu Ernest ointment bi eno nso yo wo se asma nipa na ka ya no no se na mam ko pa bi nto na oto ba ko pese yo me se wo frɛ doctor no se ho adanse ne asam ketua wodi a ensada entisa na etie ba bia wa tu nka bia no Ernest ointment enye wunkun men twen se yare no be ba ansa na da kwa kokon atie yare no sabri ya ho odin ya ho na nani da so bibia anya wo no fa Ernest ointment ye wunkun entisi kakase enkoto nkun bia o ba bi emmoka Ernest asitren mo yedin Ernest ointment fo neso de be ya ma wonu nkun abodi ntimnya sa ma eye Ernest ointment etu yare ase ama wo na sese honam na ma wo mo aya mo hyempa bo ache onna ho hyehyehyehye shu mu ni socks mu be se don hwiri du mienu
na da so shempa bonum so wan hwe ya dachi apropro ba yegi se twa na baako wonya ns ointment abre bia wo fra djuma ba no wo dware ye na de bia sasa na kama me se wo de hyehyu no do hwire aduana nwotwe hwe nyaw enam ns ointment nti gina namba ne bio na mefa mama 0245 07 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 na 01 na feti awake no so ho asem we ayatopa ye na se na osi aye no me se eye haban yo eye haban ye ni haban ye mpanifo se enkwati aduro me ni haban na haban be na akwoti na de sa yade be gi wona wo hu nimdie gi wona nya me di adom na dom won te se Dr. Ernest na owura wiri mo nim haban akwati ni ode kwakoye so nya awake natural capsule bi na wonom a sa bu ha ne dan beba be na otwe ansa na nsebu aba na nsebu no so ba wo ye omusa komisa beko enti atiti obeko so akwakosi da ben ns ointment any awake natural capsules jaso wo di ointment sese honam ne no fa awake natural capsules tu yaw na se e ma wo nsebu mu yaw na emfiri so na so nya fa hodie enu achi obi aya wutie me oba wonti de wonti atinta woda ho amintim be ma ye de obeye bia na so wonti hwe no wo hia so obenya awake natural capsules na kanya wo na ma wo de aba sanse obema ye adwuma wo nya so mfaso obema mfifire ti no se de yeso yi bia wo ye na so esanse wonti hwe nti woda ho amintim wo mfa nhia no wo nya hwe se koye se nkoye no aso da ho sa wo nya awake natural capsules a wo beti de wo beti demu de wo benya feeling papa awake ne de eno no na de tie se awake natural capsules ameka ho asem nya no nko obema wo so no obehia oba na bana obomodi an na fam de bia ma se be ya so ni je be wie peye nanso oba iso so mu ani bu kan se ani simamiensa na wo hye ho no mi na obi mpo de nyame ya adoma ya no aba wie no se ye den na man ho su biu je se oda ma ade achi me sa akoda biu na nsachi ansa na asa pagya ne mu wonya awake natural capsules a me say wo wie ba ko na wie mienu no ebom ba ko ni mienu no ye bom esan se we onkonkoda ogina so no wo twen jodi be ye bia ho no wo twen wo awake natural capsules ebo ma be mo ho odin wie peye ebo ma ogina so se be ma ebo ma ye adwumaden e ma emfaso ba so e ma so gi abodin awake natural capsules na esan so boa e ma obi a utie mi a oye oba na onsebu nsisi su ye e ma brese eba obi nanu nansa na etwa bo ho moja eba kura nye moja utimize moja wo de mfiri wo mu moja na ni asesa nye moja we na esenka eba den na sie awake natural capsules boa e ma onsebu na kopepepe na sansi esie wi ama moja no so eba no etimi aba yie papa na obema esan ye prostate ho adwuma nti num awake natural capsules a wonya o bia wo prostate mu da eno achi sempo bia utimi so wonya o haw ni bi mpo dada eye prostate no ho atechima awake natural capsules babu asiesie chimate na wahuni nyina ama prostate na saa yeye anya saa dachi no ye beba nse yemfa rubber ensha obemem e ba sanso ya tete ya hakese pa ento timi nkanei kope awake natural capsule na to na nonom kakra na de hwesese ne be siesie onipadua no amoanya hoto edro ne ye mienu pe awake natural capsule eye nipadua ne mu adwuma esese nipadua ne mu yie na fe ns ointment eno so ye honam nani adwuma ma honam nani etoso na fe eyare no ha bia mu a pimples agi mu anim aboso mu ansansa obi okra chicken pox aye no ama ekoye no aye nanima ya dame edidam ba bi tuntum ba bi kokko me pa chaw unya ns ointment a ebe yin tuntum nyina afiri ma onya kala na ya odia dada no pepe na bibia ye kama charge number no biem 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 ubetimi afrese sie Dr. Ernest nangasa okurane number okurane phone ono na receive the calls on phone phone ja obia ni secretary bia ono a entuni ne opese otifa adre hu bia nya bre ne bisa no nso wadaje a obeyi wano a church oni mu atiase
Pipachen Copa Binto, mo am one crano, would do any better Okanshi drug lane and Crawford now make a Mosemi. Okanshi drug lane now do any check Kings Walk Heba, Ubenyabi Hormo, Samson or Pash Ventures Ubenyabi, Tenated Heba, a Buho, Baseline Pharmacy, Nisi Pharmacy, and a Rejoice. A honey number to many a drebu hormo, a young cramemu, Samson out when it check Foridia, Gabson Pharmacy, a Buho, Delight Pharmacy, Drug Right Pharmacy, Binor Pharmacy, a honey ansono, Mubenya be a war, Coforidia, a year Quemantem Cropomo, Nafe in Coco. Ufrikofrodia no ties in Coco Bepona Yasi Hormo, also do better Ouscobi Ventures, and as Ouscobi Pharmacy, Ouscobi Pharmacy, a Drenby Ho, Hillside Pharmacy, Ubenya Bio Ho, and a BB Pharmacy, so Ubenya Bio Hormo. Nafe, Moa Casua, and ne Patamo Fete and Incurato Asunano, Monsomo for any entry, tribe of Judah, yeah, Wakasua, tribe of Judah, a Honsubenyabi. Nafe, a crocra, a santimantamu, you crop Mokumasi, yet you anyhow. Yamfi an inch, Danny Heber. Afe Misty Heba, Kolinak Heba, Habme Pharmacy, Chris K. Heba, Chris K. the American, I was Strasu Timo Tonsu, and Strasu for years and Patamino, Unyako Chris K. Bibiano, when you be announced with your baby, a year to a Drubiano, who are soap, and that's ointment, and Afe awake natural capsules. Kotoni mi yenu ba kwa honam na ni adwuma ba kwa honam ni musu adwuma eradin ka yina ho na mbo da celebration abako ene yetene nka no okay ye be chia o experts papa ye na say Royal Joe Park Natural Clinic me si wo de poafie no enu tu yo ba no wo de poa ese ahifie wa Royal Joe Park Natural Clinic ho se na akọ fever enum nka na ha want hye wa diabetes what on 17 time huhum wa wade yade be na ni wudi ase ekọ Royal Joe Park Natural Clinic ye wa Amuraga Jena Gisumo, Yabensa Shedumasi Raban Freyan, 0541 40 75 86, 0541 40 75 86. Yankwa Manisomra. Hello, we did the baby after free. Pastor Mohammed knew because of free. Abuna Yamwasi. Mohammed Yankwa. So I Edano, where my for pa, where you read for pa. Some who so I Edda what. Mo boso mo ansansa obu okra chicken pox aye no ama ekoye no aye nanima ya dame de dem ba bi tuntum ba bi ko mu oba no pasia ma ye jumu Kwaba de ba kuma 7.9 FM so akoma mu nsam dwumadie no no ade de ma wo no ye kwadi dwa kakra ai yesi wonsom ani ne penti yenkwa homa ne so impressor capsules Ayona Pharmacy wo mo na so sene wonom pem eye we ya wate ato ama kasem wabu wonom capsules na wo de impressor oil atwitwe fa kwa ye no wo bi a we use impressor capsules da na we use oil ne da no ehunu se adru we no eye nkonya wonom pem fra 0243 123 224 0243 123 224 Fre 03224 98035. Hello, we didn't baby after free. That's everything Kasem. Okay, me Ryan Kwe. Mami, I want to know when you see that. I will need fish to new crow while I was an empathy. I will fall. We can thing. I will more about way. Not saying to the eye, we got them one on saying, and if you don't from one, no one saying, I am also you. Let us see. Yame on shroud. We didn't baby after free. Many about your papa be. Many about my papa be. Many about Papa Teni Masuma Santaman Kufia, not good. Many about your mammy and more about so, or the old class in Amenti, who am a class and Nakame more about Papa. And after also, I say about me, Nanatana, Kufia, so Nimsa, Yomu, show them the ending. Many about Nipanga Sanu, Yenim ye. Now, me, me, so they will find and what to say ya. Bibi say ka wo fa no obi ni wo ni mawie shebi mi obe shamanie no ha wo fa mu na wo be man so ka be ka rechichi sem ato no so na di wo hia wo de be ma no so hwene wo to a wo ye ti mi obe ma no wo ye papa no pass be bi e me kan ti obe ni na busuafo ni wo wu na mu tu obi to afo obe yi wo kana ni mi aba baby mama ni am o pe no voni me suo o ganje se menti mi no ntia bi mi wa ye o ko ni ka gaje se no wo yo tan ya ade ntina me pass papa bi nka se mi nya be ma no wonya ba bi oto no na wo mra me ka se papa bi ncho ba ni na bushia le da tini aba papa nyame sha fa kwata we di ba bi afrefre me jam ka se so ante etu bi be gana na mentini masi etu no bi ti e pray for the one
It is some food itself. I didn't talk about it. One report, I don't have a solution to accept what I'm not saying. I don't get it. So no bit. But the politics are for day one. I don't know what towers are and no power. So I didn't come from Court or Damon. I didn't go for Uncle Court for Uncle for Damon. I didn't, sir. The one you could say, your mom and FM. I don't get it. Until it's was from the court. To go for open man. Crime and punishment are not passing it. Then listen to others. I just for I'm home. Manosi. Nyame ensha papa me nua be man bo food ni ba bia frefre. Hello mami. Me re. Me power chow me mama how. Ya ju so o be me na yankwa. Yo mpa chow do na afem awie ni afem. Me ka so tiri atuma fo ate. Yo ene da me temo nkapa na me pa ti so so. Hwe me mama mo na djuma pa. Awie ate sebi. Nipa ewo wi ate no. Yankopon ahyeda abo emumu wa bebre. Nipa ewo wi ate no. Ye wo bia ni agye ada ne tirimo. Enye nipa nyina na esu Yankopon de bo nipa no. Agye no wo tirimo. Ebi agye aye mo agye. Tuahu. Ebi ma agye so so sebi aye tia saati so wote ha enso so onye nipa. Nti wote wona se wan hwe wo yi a ewi ate obi be pay wo life pe ko pe. So wote ate ewi ate ye timu no. Yen hwe papa ni yamam paibo eni a hwe yie enye ya bia ne watati so Me da se pa we di ni ba bia frefre. Hello. Good afternoon. Andrew Sumeka Almani Patasi Yebun Sumope. Marco, we di eni ama na ni tu omo for efa yi ni aba die. Se omo ko high danya enye kuma tifi no. Aya no ma ye omo so mo ye champion hwe. Oko ko se papa no ho. Me mo ti gwa pa ti wan kan tin bia ma na nye papa yi ya. Asa me wa ye no ho blebe se asa bi on ye bonu dan ma ko. Se mo ni so ho yo na wo credit ma no ya papa no. Eni ti ni obi aso na bia sem tewu. Enti ye ni ama no mo hin hai dan ba de sa mo no. Wo mo hwe ye ni mo an no kasa yi. Ye bi ye bia tre e ti ye bi no. E ma ko so Me da se enu ti ne betwe baba no na ye hu no asem enokra efo ye betwe efo aba na fa ye hu no nokra e wasem no emo wudi ni ba bia frefre. Idia ni adepa do de kuchi adepa mo mesin center. Nyame sha adepa. Papa no mo di o mo mo di so baba. Efo mo mo di so baba na nsem na yakoko so no anu odin adan. Ni pa no mpe no zo di na It's a person would need to see no saying in Nabrabodia. The threat, man is on no banner, so no money say, Oberman and Yakobano, because on any train about names, yes, I know what yet. No banner, no, papa, no, and they will say more. On no many trains, and I know money buying 2 months of Oberman and Yabashi, Obermano. That's a papa. What's the mom tell the woman story? Okay, my catcher no. Mama, can I see that man face? Nyame drum we drada be hunanim. Okay, was say Maa Akos, I'm very sad. Oh, me you sad pa. Was say it's not true story. Nipa no this as a way ba offend ama. Now I'm master pa. Was it's not true story. What will I gain? I make a fake story, dear brother. What will I gain? And so with that, Maa Akos, today this lady make me cry, but I don't understand something. Okay, or also, no. This is very serious. So humans are very wicked, and of course some enipa etumusum. This is unbelievable. Mako. So can a tall girl like this turn into short? I'm afraid. Wow. Ane yadio. One also at the end of the yadian whereby yano. Amani bibia sesa onia yefa fake story bro. And don't worry. Hello Maa Akos, good afternoon. Effort must be made to go through the same torment he gave her. He must die. Hey, another day. Mabel is suffering. Obi message ayawade abanono. Message ni edaso. Na nyame ya domo a enanwumre Ghana Black Stars ne Nigeria for no. Nigeria, Ghana Nigeria. Super Green Eagles. That's right. Woman is Super Green Eagles. But in all we can get God beside us, so we shall reform her. You bet me a reform Ghana Black Star Mama Super Great Eagle. You know one call touch rema. You know one call touch rema. What's it, blasters? What's it, blasters? Yeah, Yabasha.
ɛne da so ba can't for and then the prayer marathon e ba we nti all night so 10 o'clock Patasi Assemblies of God your friend Glory House o frame number now obetimi about all night be 0547 853640 0547 mega all night ne ba so anadwe okay anya di mu cs said the abusu penny Samia Champo and afe na godie mu akonfo yenuanom onua TV for sports ni nyina no pay wo mu nyina so aba bedro mbeka Samia Champo ne sport crew no na fe ene wo mo e de commentary kroje e de Abramo wa 87.9 FM ne ya platform ni nyina eso nyame show so baje brena fe wa hwe yen nyame ya adoma ye bese ya